News number 1. He news hi Aam Aadmi Party roi tu pakatin BJP sarkarin sanitation worker te kumtam tak chunga antri dan asoi selna ani. He news a hian saptong word patni kanzir thar tur awma pakhat na chu deceiving hi deceive ti atang local ani a deceive ti omzia chu mi bum mani trang ma hai wanga mi dot shil tinani antinan. The company deceived customer by selling old phone as new ones. Company de chuan phone lui nirang si ka phone thar angin anshal. Word pani na fulfill. Fulfill ti hian omzia pani anei thei. Omzia pakat na chu mishing in kara hian thu in tiam na engemo kan nei thlia lama len kan nei a len lo po kan nei. Thil kan len te kan ti lo thlin te kan pui tlin te hi sap tong chuan fulfill ani. Antinan ibial pa in ipian chama zungbun pek atiam cha ipian chama lo nai chuan in pa chu zungbun chungchang chu I remind du ta hetiangin you made a promise and now you must fulfill it thomin tiam to kha iti lo tlin ngei anga yang omzia pani na lom hlia chang inei to thinam lungoi vong hi alo hluber mai chu tiang lom na le lungoi veng na chu sense of fulfillment antinan I felt a sense of fulfillment when I am around you. Ikianga ko chang hian kalung oi hlia thin. News number 2. England lalnu P Elizabethin COVID ave wanga meeting athul chung chang ani. Heta kan word thar hria tur chu virtual ti te mai hi ni. Virtual ti hi puje fa chuan nia cha tluk tho thang ti in ada. Tunlai khovel changkang to tak mai amu man lo awang ero chuan tunlaia virtual omzia kan man dan hi chu ashave talo ani virtual omzia voina kan soitum ber chu atak tak nilo computer mobile phone le internet khovel soina hani phone le video call a kan han bia te hi virtual call virtual meeting ani a online class kan han kal tham te po hi virtual class vek ani. Kangaroo ram Australia molom na inti boina athleng tlat mai fight ti tongkam chu pro fight atang rengot po in kan hriat la le man nasat ani a insual inti boy ti na ani fight ti tongkam dang chu brawl ti hi ni he insual boy lai hi theltum an lo om ve lai leya he ni sa an tongkam man intervene ti hi enroll akaratla ti te in kan soi thayang and then don't intervene in a street fight. Kolai insualbuaina enroll su. Telve su. Don't intervene in people's life. Mi nuna lo boy su. Tinani Aizala ka school thought na lui ming chu divine intervention. Tiani so mi amzia chu pathian telvena. Pathian chetvena. Tinani. Thenom barmaram chunga lutango. He news chu Russia le China in Burma sipei sarkar ral thuama anpui chungchang ani Țawngkam pathum atrocity impunity le ku kanjir chokang pakhatna atrocity chu nunron na tinani tuna Burma sarkar che dan chiaki ani mela mipui mimir chunga khian zangai na reng alantir lo ni om takani antinan the regime is guilty of mass atrocities. Sarkar chu wrong takin mipui chunga anche pani na impunity hidara khan indopui pathumna chokchoka aduang thalin asapatalin anamuat ber juda ho athat trewa indona wangkhan mi makladoi somsari chuang anthi pha ane kha ema sela tu maina chunga khan phuba laman lovin ain kap luma arwang mu tur om lovin an haral zui bok ani heti ang phu tok shamna pumpel he impunity anti omzia chune pathumna ku aspel hian en mai chuan kup tialam tu ne om tak ani nanga pi hi lamri lo tur ani ku omzia chu ram pakhat sarkar ding lai dan lo taka thorum nena paithlak na ani kanram thenom pakisana mai po khwan tumli zat ku hi thleng to nikum lok khan barmarama athleng vele ani kha. News number 5. Politics lutleng. He news hi Kerala CM in Uttar Pradesh CM akka na ani.
inappropriate le counterpart omzia kan zirang inappropriate bekena ke kor hakin ulatan thil ti oma moi anelo pastor tan meizu khuk vut la amoi heklo eti ang thil moi lo in me lo le rem lo soina hi inappropriate ti ani antinan it is inappropriate to burp in public mi omlaya ir uk hi amoi lo counterpart le sumo counter ti te hian in leichin na ani ran lem lo nia Indian Prime Minister chu Narendra Modi ani a England Prime Minister chu Boris Johnson ani vethung din muninang ramroi tu ve ramrang si anni Mizoram Chief Minister chu Mizoram thangani line Thenom State Assam CM vethung chu Himanta Biswas ani vethung heti ang din mun intluk na thoin ang thona rang si ho hi counterpart omzia chu ani